whanua e whaftai ai le anganga I le tua. Le tua o le whavavau, I le mau o lunga o le wā whola o le tala le lei. Le wā whasau o tama mainga, le wā tala o tu mua mapule I tu au malataua, a inga I le taima le wā o whanoti. Ma roa fua I lau a maua, I le nei a fiafi, ia o tātou wanga atu le whamana tuina o le pepe o le Kirisimasi. Tate fau ia tupoi, ai tate mautinoa, e malu pea lau tapua inga ma mana Samoa. O leo o toi tua polima pe o le tala I fufu iliva, I le whamo e moe o taunu, o le la au leo le soifua. Lau sunga le taitai o le Sauniga, Yonga I le sui pāle mia, ministar le kapeneta, sui mamalo le pāle mene, sui o malo mai fafo, o Samoa o poto, awhiwhi o maia, matala maia au I le nei a fiafi, tātou ti whamana tuina ai, ia le tātou wanga atu, e whātari le pepe o le Kirisimasi. Susu maia, matala maia au. Reverend Elder Efu, Honorable Deputy Prime Minister, Minister of Cabinet, members of diplomatic corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to welcome you in this special event to celebrate the Christmas on the waterfront here in Apia 2023. Welcome. I le awa tele ma le whaalalo, I mua I mei ma tau sa, I le nei a fiafi, ma la au ma le whaalalo tuai I lau sunga, whaiwhau toina, I sunga efu o le kalesia, whapotonga Kirisimasi I Samoa I le Ioni Way, mo le taitai ina o le Sauniga I le nei a fiafi, lau sunga I le whawhengainga. Longa le tuo le langi le lau langi longa ia le mauti nei I te nane le pai o le nei mamalu wa Apia o whalofan patalo patu sofa man malo ta tori faola Yesu Kiriso malo se fo maua malo le langi mama pai o ta to o tuno ai lo mai o tau fia fio ta po inga I le tua mai alo finangalo mo tanto loto sauni e foi o to nganga tatou te whamanu I le atua o e tapua I le atua e tapua I la tau I le nganga ma le whamaoni si o tatou te talo le atua ro mātou tamae o mātou I ai le tau a fiafi o le nei aso le nganga I fo le lai lona no whanga o poto mai lo o tunu I le nei no whanga le se o mātou patipatia, mātou whātaritali, le aso na e soifua mai ai. O mātou whanau na watu o mātou loto I no lava nganga. E tonu ai o na mātou whaia le nei Sauniga, whāsili na I lo lava ve inga. O mātou wawhiane se I sula I lo alofa ma lo wang le lei, o lau tau singa ro mātou wala I le mawai, o mātou whainga malanga umi o le nei tau sanga. O toe se anga o na mātou whātau nuina lea, e whamanatu lo soifo mai, e ala le pepe Kirisimasi. Ai te nāne o le tuua ai o le nei tau sanga ma lo mātou wholaunga. Mātou langona le loto whāwhitaita mai, ana le se noa lo alofa na e tausi, leo ma pui lo o tunu mo on tangata. Mātou te lea o lia mai le nei a fiafi. O I lau foi le fisoa ina ai o lo mātou wola, I me tutupu I le ala. A o lovo lofo na tu matila lava o mawhanwhana I o mātou loto. Ai manui ai whaiva o le nei tau sanga, mi ia lava la o fia. Taile malosi whaftailo ta mau ainga, e tufi tau whawala ese o whamarianga. Ai te nāna le nei atu nuo whai mo mātou tofi, na lau whanua o na lau ele o na ngā te whale o na sia manga. Ai te nāna lo na whai ngā malo e te pena ina le atia e o lo atu nuo. Whaftai au malo. Mi ia lava la ua fio le tuo au. Whaftai te re mano noai, o lo walofa le mawhai tauria. Tauia o se melo ngai, e awhiane le tangata, I le awhiafi e ala whai ane, e vi ia ma whamanuina la ua fio le tuo au.
Pātai o whionga ao mai lo pinangalo. O le sulu lava leo mātou vai ara malo malama o mātou wala. Pātai lo nganga so ni silia. Mese le whaoro tanga na te pene e Kiriso rono so I fuato ngiola. Na tino iai lo na liu tino tangata e ala le pepe le Kirisimasi. O le taulanga o le whaoro tanga na Sauniga. Na maliu matanu mia so I fua manu malo le oti maritunga mau. Pai mala lo mātou manu malo fa Tesema la ufio. Pa pena na mātou fatu o tuo ma teritonu ai la ufio. Nei o lava I le whababau. Ra mātou whaafitai lea, mātou wole pavala au e la lava ia Yesu Kiriso, ro mātou olii ma ro mātou whaora. Amen. O le pese o Samoa o le atatou pese ai. Faitauina o fiong paia le atua. Tusi filfilia o le nei aso e tusa mal faitaunga lau ke usiano le lalolangi. Mawal tusi e paulo le kalesia e fesoron tau pe lima. O te faitauina ni isi o ono fai upo. The Bible reading for today, according to the International Bible Reading Association, comes from the New Testament. A letter of the Apostle Paul to the church in Ephesians chapter 5. I shall read a few verses
from Samoa translation. O nisi nei o apo po inga la apostolo Paulo, ia mio e tau mo le tangata. Whaafonga meia o a whionga pa ia le atua. O le mea matua lilo le nei, a au te Tatalaina atu nei ia Kiriso a toa ma le kalesia. A o tou, ia taitasi o tou ma lofa i dana lavava. Whapei o ia lava ia te ia. O le whawhine foi, ia ama o ia i lana tane. Manuia mai le atua e ala whaita wina o ana whiong pa ia. Ia te ia pēlo na lava vi inga ne o i le whawawau. Whawawau lava. Amen. O mawhauwhau o le nei aso. Tusa mal whaitaunga le ala o Kirisimasi i le nei aso. O ngā ngaifo le lai lona no fuanga. O lo whape mai. Lunga o le alai peche le ema. That is the theme for today. On the way to Bethlehem. O le whiau o le neiva yaso e anga a mate mailo na susa. O lau lunga i ma whauwhaunga whape nei. Ola i le malama lama. Living in the light. O le whiau o le whaitaunga mai le tusia Paulo le kalesia e Efeso. Me peo no tau whaafonga ia. O lo whaatatau i le aba ma le tane. Ina ia maua le whialo lo whae. O manatua lea o le. O le tasi o Fesili. O le whapena o na whaulutala i eise tasi o pese lau i loa. E le afe iwa se lau valus full mat wha. O le pese o le tamaite pese o Tina Turner. E ila na pese Samoa le award. Rama award in Matusanga. E whaulutala i ne whapele pese. What is love got to do with it? What is love got to do with it? O le fasili le na. Nā le mea o le whialo lo whai o le awa ma le tane. E whai lunga le ale pete le emo le neas. What is love got to do with? On the way to Bethlehem. Yes, it's all about love. It's all about love. Lunga le ale pete le ema. Le asa malanga ai Maria ma Josefa. Tātou i loa o tau si le fia. Na oi le tusinga i ngoa. A o mamafa Maria i le pepe o le whaonatanga. Le pepe le nā lea tātou te tali iai i lona soifo mai. Whamanatu lona soifo mai. A o i lungo le nā ala. Na maai ai le lofa le Solomoni le nao Josefa. A o ia ave ai Maria, mai o le e whau tane ai. Na whaalia i le ala i pete le ema, le lofa wha pele le nā. Ui le whaingata. That journey from Nazareth to Bethlehem is not an easy journey. But within that journey, it was all about love. E ui le whaingata, le whaingamalanga, le maitale, le saume Nasareta, e anga i atu Jerusalema, po Betelema, e iwa sfulu maila lona wā. E le whaingofia se malanga o lo Savavali, le anga i le iwa sfulu maila. Ai maise o le neifafine o lo tau ave, le pepe. Tel tonu na whaima malolo. Sa pongi e le ala. Sa tau wha malosi Josefa ia Maria. Sa tau wha taoto. Sa tau milimili le tua. Ina ia wha malosi le whainga malanga umi e anga iatu i Betelema
o le whaalinga le nā o le lofa. O le lofa whale runga alii. O le aba ma le tane. A le lofa le nā o le ai whawhau mai i te tono le lofa keriso i lana e ka lesia. O le lofa tūnoa le nā o le tua i ona tangata. Lea na wina mai ei lo nā tali e tō tasi. O le pepe le nā o le Kirisimasi. O lona soifua na miri tino whātasi ei ma tangata. O ia le nā, na whau tāne i rana e ka lesia. O na vea ai leo la ua o tino e tasi. A leo wa vea ai oe. Vea ai au. Vea ai tātou uma masuri whātasi ma keriso i le mea na wholaina. Ina wia au mai le malama o tātou wola mai soifu ai. Ola i le malama le nā. Ma le mauti noa e tātou te le whano i le pō msao le ala. Ono lunga le ala i pete le ema na ai ai le tino mai o le alofa i o sefa i Amaria. I se whainga malanga umi lava. Na malanga ai o sefa ma Maria i lea pō. Tu sia i la oa le tu singa i ngoa. A le mea lilo le nā i le finangalo le tua. Tau nuu ai valo anga le perfecto mika. O alo le soifua mai le pepe o le whao le tanga. E soifua mai se ala maolalo. I le ai pete le ema. A oe pete le ema e wharate. E titi oe yafo yuta. A tupu mai a te oe moa o le na te whai mawhai pule a Israel. O lona tupu mai talu mai ana mua. Le talu mai i ona po o le vavau lava. Le pa iai ma le mamalu o le tātou o atunuu. Au tātou iai le tau a fiafi. I le angai mai o le pōngi sā. Au tātou tā pena pena e whamanatu le soifua mai o le pepe le Kirisimasi. E tali tonu e wha pena le nā pō. Sa iai la ua i le ala i Pentelema. I se malanga umi si dia ma le 5 aso o iai la ua savalinga i le ala. Lono winga. O loo wha pea o nei lunga o le ala i la ua. I le anga i atu i Pentelema. E pei foi o le tātou iai i le nei pō. I le toi 5 aso o na tau nuu lea i le pō e. Na soifua mai ei o ia. Leo lo tātou i lunga le ala i Pentelema. A Sauniuni tātou e whamanatu o na aso soifua. Ai o le a vea, i wha moe moe le mtanga luenga. O le a vea lo tau poto mai. E tala whawhiawhianga. Tātou whātari ai le aso na soifua mai ei o ia. Ina ia sanga whaamala malama ina. A tiri ai pēi o tau finangalo mo tātou loto. I le winga o le vai tau le nei. O le whamoe moe, o le fio mai, o le atua. E ala i le pepe o Kirisimasi. A o le winga foi lea o le nei vai tau o le tiveni. O le whātari o le Sauniuni, o le tāpena pena, mo le soifua mai o le li. A o le whawhangu sili, mo i tātou. Au tātou whātari lona whanau mai. Ia tātou whātari ma le mautinoa. E toia fio mai o ia. E toia fio whanua mai o ia. Ia vea i tātou whātasi mai ia i lona mālo e whawawai. Na lele ma mālua o le nei potputonga. Te nane so tātou o tunu mai lawa i Mount Pearly. Se ieo ai maungaiti. E nāne o i la tau e whawhonga mai. Tātou sauni whawhiawhianga. A wāle tā lia o lona soifo mai. Nea tātou whiawhia ma le loto whawhitai. A wāo uma o na te pena keriso tātou avanoa. I lona mālo e whawawau. Pe a tātou talia o ia i le whātua. E ala i lona whio mai. Ma ia whapea o na tātou wola ai. I lona mālama lama. E tu mau pe ia te ia lona lava vi inga.
nei o i le whavavau lava. Amen. O le pese o Kirisimasi o le a langina ka tau te tāpua iai.
talo ma le talo fa mania le tua le tamai fa vavau Yesu Kiriso lo macho li ma lo macho faola i le mal mafutanga ma lo lavanga pa ia o macho talo tuai ma tuina tu le nei fa mo moe te ngai ma lo watu no o macho tampe na pena ma macho saudion e fa manatu le aso le soi fo mai talo ini e fa malu lava o ao ini o yo macho loto le tau o le nei vai tau ai te nane o le fo launga fa o lo watu no lana whainga malo, mo na tai e o lawi o na tangata lau tele. Te ina e lo lava ngā. A mātou whai unga whai lava malami o tonu o lau fio. Manu iai le fōlaunga o le nei atu no. Sili on whātou mawina le nei malo, o le malo e whābai la o fio le tua o au. Alo whangia lo mātou iai le nei vai tau o mala wha le nā tura. Ina ia e tau te ina le fōlaunga o lo watu no. O ni na tangi mani a whae fō mai, si whae tau mamao ina e nuu le ai nā. Ai e la vea e le fōlaunga o lo watu no. Mana tua male lofa i lanto uma o e fia maua, lau soa soani. Au ia e lo mana la vea. O e o la tau le langona le tau o le nei vai tau. Wha maa whanwhana ina lau whanau. O mātou talo le tuoelo mātou le ato toa, e le tonu lava o mātou tangata, e le tusono mātou tali atu. E te ona e alofa mai. E ina wā ngā sala lava i mātou. Ne ta mālo whae, wha mea ngalo mai lo watunu. Wha mea ngalo mai lau whanau. Wha mea ngalo mai o mātou tangata i le neia fiafi. E ina wale mawhai o na batu. O leo a mai o na mamuri la palafa o mālo le nei fiafi. Ia awa le tātou māta puia mo lo tātou tapa au siri le langi. Mori le nganga whaamwhtai, lau sunga le toina, ia o le upu wha mālosi, o le upu wha la i au i te pena i le nei wha moe moe. Ia e meise foi, ia o se whiau soani lo tātou utunu. Ia o tātou wanga atu i le whamana tuina o le pepe o le Kirisimasi. Tō mai langi ana whamanuianga, i lau sunga, ia awa le whaafali le maluai, i tu tonu o le numa le awhioanga. Ia awa le whala wina le whiau fola le tua. Ai lewa ma le whalo au le walau tuai lau fionga, i le sui pā le mia, mo lau saunoanga au tū le nei fiafi, awa le nei wha moe moe. Fio mai a matala mai au. Lau sunga i le taitai o Sauniga, a fionga i Minsta o Kapineta, sui o malo mai fafo, tanga luenga le malo ma whaalapo le putonga, a inga ma wo, Samoa o Poto. Le ata o topea i ata na fusia i le fasa, wa o lea. It is with great joy and a heart full of warmth that I welcome you all to this year's Christmas on the Waterfront event. It is truly an honor and a pleasure to stand before you this evening as we gather to usher in the joyous season of Christmas. On behalf of the Prime Minister and government, I extend my warmest greeting to you all. Christmas is a time that brings us together, transcending boundaries and fostering a sense of unity and goodwill. It is a season that reminds us of the values we hold dear: love, compassion, and the spirit of giving. Tonight, as we immerse ourselves into the melodies of joy and tradition, let us reflect upon the true essence of Christmas. It is not merely about the twinkling lights, the beautifully adorned trees, or the exchange of gifts, but rather a celebration of hope, renewal, and an enduring power of love. In the midst of the challenges we have faced, both as a nation as individuals, the Christmas season offers us a respite, as time to come together and appreciate the blessings that surround us. It is a time to express gratitude for the strength of our communities, the resilience of our people, and the unity that binds us.
The Christmas Carol program serves as a reminder of the beauty that lies in our shared humanity. Through the timeless carols that will be echoed through the air tonight, we are transported to a place where kindness prevails, where joy knows no bounds, and where the simple act of singing together becomes a powerful symbol of unity. As we partake in the festivities, let us also take a moment to remember those who may not be facing this opportunity, those who will be facing hardships during the season. Christmas is a time for generosity and compassion, and I encourage each one of you to extend a helping hand to those in need. Whether it is a kind word, a small gesture, or a charitable act, every contribution makes a difference. In closing, let the spirit of Christmas inspire us to be better, to be more compassionate, and to be united in our pursuit of a brighter future. May the melodies of tonight resonate in our hearts and echo in our actions throughout the coming year. As we embark on this festive journey, it is my privilege to declare the Christmas Carol program officially open. I wish you all a Merry Christmas filled with love, joy, and the warmth of cherished moments spent with families and friends. Thank you, and let the Christmas festivity begins. Soifua. Mori atu le whawhteitere, ia i lau whionga li sui pāremia, ia wala usaunoanga au tue te talaile nei whamoemoe, ia le nei tausanga, angare le pere atua i tō whinga, ia meiso le soifua wala wina, i le tautaina o le sā o le tātou atunu, ia waro na manuia marona tinae, ia angare le foi le tua, ia whionga i minista o le kāpeneta, ia meiso o tātou mālo mai whafu, ia o tātou māfuta i le nei fiafi, ma o lewa whamaya ina ai ma le tātou le amatalia o le tātou porkalame ia o leo le a tātou wanga iloa ia le tātou porkalame au tū ia o le neia fiafi e ala ia tātou pesenga o au foi pese wa lautongia ia a walo tātou whamoemoe o le whamana tuino o le Kirisimasi talo atu le valaulia ia o le iei le tātou whare ie lea le tūtau matau pe a whaie fia mai moa ia malalai ia o leo le a ngai atu iai ia awale mai moina ia o fa moi le nei fiafi manuta leina ta penga le nei fiafi to fionga ia me se foi tuti ma faiva. As now conclude our formalities, I will now proceed our main program for tonight. Kirisimasi ia awale fana o mai o le pepe o le Kirisimasi o leo le tātou wanga i loa matalia le tātou porkalame au tū le nei fiafi ala ia tātou pesenga ia tātou te Tamana tuina ai ia le vai tau le nei o le oli ma le fiafia ia talofa Tracy. Malo se for maua whanaya. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to a magical evening of joy and celebration. We are gathered here at the event space at Matagialalua for a spectacular Christmas on the Waterfront program. We extend a warm welcome to each and every one of you, whether you are here with family, friends, or enjoying the holiday spirit on your own. We are thrilled to have you join us tonight. So tonight we come together to celebrate the spirit of Christmas, a season of love, joy, and goodwill. So without further ado, let the festivities begin. O le au fai pese o le Tatalaina le tātou whamoemoe le nei fiafi, o le au fai pese le nei a le pūlenga o tangata tā whao mai moa. I lalo le taitainga, ia a le fionga, i le taitaifono o le komiti whatonu, o ia lavan whatonu ina nei pese o le au suina le nei fiafi, ia le fionga ia tau ili a lise, ia e meise, ia o le fionga ia tole a foa, pati vaine pe taia te rita. O le tapiano, o le sunga le folitua, ia chera, le avai, korea, a o le taim pese, ia o le sunga ia Our first performance tonight promises to be a real treat. So please welcome the special choir from the Samoa Tourism Authority staff as they enchant us with their musical talents. Let their captivating performance fill the air.
Ia se pati mai mo le au fai pese al pulenga o tangata tawhao mai mo mai fafu. Beautiful Samoa. Sauia.
Ia o le vaenga mua le nā le whawhiwhianga ia le pūrenga o tangata tā whao mai mo mai whafua. Usi pēra la usi le sila ma lau mai moa I sā whiawhinga ia maise sā saanga ia o le pepe o le Kirisimasi ia o leo la whamae antuai ia le whawhiwhianga a le pūrenga o tangata tā whao mai moa. Ladies and gentlemen, that was the first part of the performance by the spectacular choir from the Samoa Tourism Authority staff members. Sit back, relax as you enjoy the second part of their performance tonight. Thank you. Hey, hey,
Ia te toi mai se pati pati sele na ia mo le tanto au pepese pulenga o tangata tā whau mai moa.